Emwakwaba ene so do Adom TV bedroom health tips so na wotwe mu se de no ehase no nkomo ni nyina agina tipaye so headaches uti oya wante hwe kura no tipaye no bebia ye oya no be kire yare kro enti e course nya tipaye bia na ye no ma se uti Dr. Duboatin na wotwe mu no na ni edisa nkomo no fasedan so ma na dwumaku no na yare bia ha wadwene a na wode wani akire endpoint homeopathic clinic say diabetes say prostate memma no ko check for your prostate scanning no and scanning ni dey free lab do obetua bi wonya bi dey sponsor ye the number no screen na send me show ya friend no bibia ha wadwen a ofa ne say doctor obeje so doctor ne so mo akwa ba ye da say enura na wotwe mu ye headaches enura obo ne tofa na dey na be editipaye no eba yo me da say enura ye timi chechire mu ka say se wuti epaye wo na wo mu a ekọ na aba ekọ na aba ene ye beka ne say episodic headaches what type episode that is what the no periodically no eba episodic headaches ene ye what the type of headache beka ne say chronic chronic ne say when dey bia ne tidwa no na adwa no over bia be 3 months or 6 months so ene nti de eka ne nyina ne say ya kire mu akire say uti ye kase obi tie ne ya ne tie ne ya obehwe mu no na ya de bi ene ta kire ene nti no wan hwe ye na kase wo de ye painkiller no mo a na wan hwe na wo say wo liver ne wo kidney na enoma de first of all kra mekọ de adi tipaye ba no wadaroma ye wo tipaye mu ahodo asoroto bebre ye over 200 types of headaches over 200 types of headache na any type of headache bi e wo bia no e wo adekora edeba ye wo headache bi e beka no say hemicrania headaches eno no bu abo se ne ti half e ne dwa no ga ye wo bi e kan say tender scalp headache tender clap headache eno no bu ha ne ti pa ye no I said ye tender sebi I said agrada e dwa no gawu no a de lighting no obu ne ti dwa no sa no a said ye ya so as a lighting ena bibi na flash na adwene nim na utirimu hyehye no ene ye beka ne say tender clap headache ye what the type of headache ya ye beka ne say maka hemicrania ye obi ye beka ne say hormonal headaches eno no especially the ma ene nya sa de obi wa wonya ne menses no na ede sa de na ba ede ntipa ya ba obi ho kra no so a na ye ebia side effect of medication headaches and misuse headaches misuse of medication headaches eno no na obi okwa ye caffeine headaches ene ye wo hypertensive headache na no bo so obehwe mu no na ne ti half no dwa ne ga na just no be hypertension na dia ba your headache we be can say migraine headaches migraine boss ne ti no ase a trombo de ne ti no ohun sa ase ne ti no ahome ne ti no home sa eno sa o kasa kura na agijim na no light kura ye so light kura no na wo hwe light no kura na uti no so wote se obi bonyom ana obi kasa na wo soro a na uti no bow ga eno no so ye type of headache wo ye wo different types of headache na different types of headaches no ebia so e wo ade ye wo sinus headache ye wo allergy headaches na obi wo a obi wo kwa na wote se ebia bibi mfuturo bi ana nwusie bi ekora ye yi a obo se na ne ti eye dai epae no so enti ye wo headache no bia ne headache ya ana se bo se headache na wo ho no obi wo ha ne de no ne moma so na gina obi wo agya nani obi wo agya ne moma so obi ani gya ne ti half obi wo agya ne ti ko obehwe mu no obi wo kwa no headache ne ba na aba ne shoulders ne ko nyina na acheche no enti obehwe mu no na obi a no obehwe no na agina yade bi agya nipa no so ene de sa headache no ede ba beso ye say nipa da sene no eni nti de mesra won say wo ko doctor bia nche na say doctor no a onimo dia the type of headache a wo be kire no obebusa wo say wo ti no a wo say ye wo ya no wo ti ni nyina na ye wo ya na wo ti na ye wo ya no ye wo sei ana wo ti half na ye wo ya ana wo ti ko na ye wo ya eno no a no e ma doctor no enya clue bi kire say de ye wi mame me suspect say ya de we say nti mame ncheke eni nti say yade na de headache ne ba ejina the type of headache ya say nipa de say no onya eti wo kina nyame boa ye bedi nkomo afa the causes of headaches no so
na ya do musiko endpoint homeopathic clinic yade bi ha obi anya headache nko a se uti na edwa de koso dwa wa fabra endpoint se wo jonso ntentem wo nante ananse chechew honam hyehyew wo ye bema wo no oba hia de boss wa na ho asane wo bema no hu se afei mu ye mre wo no oba hia within a short time na waje mu a ni nyina endpoint homeopathic clinic bomode ne fabra ye gusu ye free prostate scanning ena ma awode emu scanning so ye ni free awo ye branches ni nyina number obetimi afre ye ne 0244 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Dr. Dubote na woten kano na wochi mu nkomo nyina no eye headaches wada wo mochna sabre ya 5 minutes yen check kan ye ho na yen to so china nkwa hoden wo ho a ebe to so se ye mo akọ ba bi emra Adom TV bedwam dwumade yi eso ntinya me ya Adom a memenda wadaro ma na ne waba be kan ye ho ye life and living it ai abrabo no se ye benyin se wo ne ye be wo no ne ade odi benyini be ye adwuma be ware no ne ade nsam ne ya na e bebre nti ebedi sa nkomo no ba abra afia pena mai na bedwa 4 betsna se na edidi nkomo mesro memenda bia 4 pm ya sano so sa wo mesesa nkomo no beboa wo niema bebre mu adwuma mu abusua school bibia ka ho ai be ma wa brabo no a wo bro no hu se bibia so ekoye nti memenda we ne ye hyeda pa ho ntomanti mwadaroma se de da mo ye no no enyi fi ha na fidie no nkoso na Adom TV enu asana so wiki mu nkomo nyina gina headaches etipaye na doga keka no etipaye ne wona hodo me sure se wo experience bi so china 5 minutes brain one aka ye ho ne di nkomo apart from the eka ho asemu yare bia ha wadwen a ofre endpoint a Dr. Penny wo ho onu na adwuma ye fo woni mutie beje so na omo no wadi nkomo yare bia free prostate scanning no ekoso mema ni nyina take advantage na so ko check your die no scanning ni die free lab de obetu yesika sanso no ba ye check wa wudie ni mama wa ye free lab bemu a ende obetu yesika wonya bi nso de aba abeboa ye endpoint homeopathic clinic branches ne doso yare bia wo fredo 0244 867068 obeje so 0244 867068 dog bejo so no no wodi enkomo